Kaseng FKGGP North Khasi Hills District, Mentaka Sngi, Haka Jing Temu Banlik Kendo Yu Assistant Executive Engineer ka PWD Road Bernihat Subdivision, Kalalap Wat Haka por Shiteng Sngi, Kateka Ophis, Kamdan Satyawat Uweru Unong Trey, Hadien Bakaseng Katemu Banlik Yakren, Naka Bentaban Maramat No Ye Usurok PMGSY, na GS Road Chasokwai, Kabalabun Tangki Kliukis R, Bat Bo Jing E Ekipaj Ba, Balej Bawan. Habakren Shuki Lat Pathai Kubor, Nakaliang Usam Laban Roy Watlang, Assistant Publicity Secretary ka North Khasi Hills District, Ulaong Bakaseng Hadin Pun Kijing Ujo na Kipajba, Kalalek Benjurip Yaute Usurok, Mentaka Sngi, Batlet Rubanya Kendu Yaw Assistant Executive Engineer, Kateka Tanat PWD Road, Habernihat, Henry Kabalingo Kalong, Bawat Hakapor No Pai Sngi, Empat Don Uweru Unong Tray Bapoy Hakateka Office, Kabakum Kaseng, Kapenpau Kajing Sngokia, Bakinong Tray Sorkar, Kidei ban kit kiaya kakam. Nakaliang kaseng, kalaper siyang ruban phone ki officer katanat PWD, banyak ren halor kajing maramot yaute usurok, Henry layo jing tipru, banakaliang katanat PWD, kaladep ban pa jing to siya ka company bapentre yakate kakam, ka MS RGS Construction, Henry layo kubor penban, ba u officer jang katanat PWD, ula siya kanroy penban, hakate ka company. Nakaliang kaseng, kalakar pat siya kibor bahalor jang katanat PWD, bat kumjuru siya ka sorkar, baka day ban shim kia ban pa maramot yau contractor bapentre yakate kakam, bat ban maramot mardor yau te usurok, kum bakarang hap haka jing pet jang kate ka company, na kabenta ka jing bit jing biang jang kipad ba. Te hakane ka por bat ga kan tim ta ngidon hangne po usurok bayat na po arhumer sedu sakwai terter bayat lembaru sepo Western jong Ribohoi District. Te hagaju ko poro kadauba long bangilayo ya ka komplain jong upat nong susnong na kane kadong bagathan kajungi na po sokwai umdu habide bagini sansnong ro kaju te niwan jurip bangilap sya ba usurok kadauba kadausan gade namar ba yo ya kita gi kontraktor ki ba kamel de kumgi Khla lane kum kita gi bahe bat hagaju ko poro nagaliang ka office kala pha ru daga letar ya kontraktor bat hagajinya keren daga phone buat engineer long ba lasya mai kelayu tede na takadau ba kum gine gi kontraktor nagaliang jungi kum seng ngi penpau ba ngi persajur bat hagaju kapor ngi konturu ba ka office department kade ban sim jingkit kli ya kum gine gi kontraktor bat kaju ru long kane ka RGS Construction kebala long kebala akbahe palat bat hagaju kapor ba kamdei banja kum gine ki kontraktor bat ngakan turu ya u PWD minister madu pustuntun song badairu ba upen kenmau ya kipor balalaj bauong baladalap kum kita ki kontraktor ki baak bahe badai benbu blacklist ngasungu banong kempong bat ba haidei berkata nomor kamsem lalong upen kelapat ban list bat select ya kum kita ki kontraktor bantre hagini gistrok jong state jungi karena gade ka skim jong PMGSY bat haju poru habangilet mene ha Shiteng Sngi jongka no pai sngi ngilap baka office jongka PWD subdivision bernihat nyimsem lalap weru nong trei bat haju poru ngilap ban lagi keseu kolong basusi bat sokya lada kata kenat wapik kimi yau butlum jongka yo kot bade usrok kimsem ladan ha office kolong kai ba susi bat su thumula ba kumno kin penroi ya kalenti singking hapo kajela ka ne kadong jungi susi benong bangi ngimat ya sisa keleng jong ka Ribohoi District mdei tang hagani area bat ngi dokumen sibun ba don tang wei usurok ba bahat utau dei bangi tip NH6 light na tu ngi yat sepo wei gi area sispa mitar na surok national highway nimsem loi ba usurok baba dang ini kinjat siru ngilap ba kalong kumtah gi media tang ini tin blei sibun ba imslam FKHP sukai unit imslam ka FKHP North Khasi Hills District.